Barangnya makin idol duduk pusing mikir apa-apa. Apa cekang? Pusing mikiri gusi ini. Gusi. Iya. Nah, Awas aja kakek wedang manis ya. Iya, Roy. Aja mangan baso. Iya bener kudu. Mangan baso ku amandel. Bener kudu gara-gara mangan bakso. Go ya beli. Alah wis tak hitung. Ilok bener hari ngomong kuning. ya yung. Yung bengena kita ki ahli medis kini tuh. Aja dikira. Oh, mau nih rayi masku ahli meledre. Medis, Oh, medis. ahli medis. Je. Mangan baso beli kena. Beli kena. Makanan yang mengandung minyak beli kena. Iku pantangan. Oh iya. Iya. Jadi mangannya apa? Sing aja mengandung minyak. Sing aja mengandung minyak. Iya iya. Apa kuno contohnya? Nah, bakasan gorengan oncom. Gorengan oncom. Kan goreng orang minyak. Iya. Oli. Oli. Oli ora apa-apa. Pokat dikukus baik dikukus. Oli.